athe nqwadalala phambi kwesihlalo sasezulwini. Ngibulise kubefundisi, ngibulise kubavangeli, ngibulise kubashumayeli, ngibulise kunhlalasuthi yonke kamkhulu, ngibulise kubakhokheli, ngibulise kuthimba lonke lasezulwini. Bantwana basekhaya, akulolu kuma kule ndawo. Le ndawo iyoyikeka. Okokuqala lokhu ke kule ndawo ngomfundisi uLoliwe. Ngokwesixhosa ngikhila ngithangana ngikhaso. Ndimele okhokho bam kule ndawo. Ndimele othotho, ndimele ofani, ndimele omenze, ndimele ompompo oduphu, ndimele uLoliwe. Ndimele osopitsho yenyemo ngube ngcuko zondwa, entshaba sozibenze nto. Ndimele intombi zakwaNciya onozinga. Ndimele intombi sasematshaweni kwamathanga. Okokuqala ndizawuthoba ivalo ngesabelelo sekhulu namashumi amane 148. Zisandinda wasimisa sabashaya bashiya bepu zamlandela
Nazaretha ingcwele esuka kude tisuke eBhayi. Khumbula xa kwakufika inyanga yezulu eBhayi 1980 ufika yazi lezulu sisiqu sesiphathu. Sikhokelwa nguba umfundisi uPlaki owayekhonza kwinkonzo yamaZiyoni iminyaka ema-25, 25 years. Kufika osisa kababa wakhe, ufika ilizwi kuye lethi makawuthandaza emzini kaba uPlaki insuku ezintathu. Uyabonwa ke manje ephuma engena erumini kanti wenza into ayithunywe zizidalwa zakowabo. Kukho abantu abanenhlahla nini wento zonke umuntu alandwe sesibelekweni sika mama wakhe. Othi ke 1948 wafika iphupha kuye lathi makolungisa amangcwaba oyise ngamathune lawo. Othi ke kuloo ndawo yayisengamafama wafika wawalungisa amathune amangcwaba obaba otata bakhe sijonge isiXhosa. Othi xa elele kufike lo baba lo tata unxibe ingubo ezimhlophe ezikhazimlayo ngaphezu kwenyanga nelanga. Athi kuye akuwagqibanga amangcwaba otata bakho kanti kukuza kobuNazaretha eBhayi. Into le yenzeka 1948. Ngo-1979 kufika utata wayehambe nomsebenzi ezeBhayi. BaNazaretha bantwana bakaNkulunkulu sisuka kude siphuma eZiyoni sibaleka indindileza kodwa ngothando lokaThixo phambi kwethu wasilanda. Silandiwe senziwa mndeni mnye sabizwa ngegama elihle kangaka loba singamaNazaretha. Yafika lento kwaphuma kwaba uPlaki indoda yayifika emveni kwexesha enkonzweni. Indoda emapha ngasemnyango ibizwe kuthiwa nguGosa. Kwabonakala kule ndoda emagxeni kubonakala inkwenkwezi yayikhazimla emagxeni yabuza le ndoda oyaphina yathi le ndiya enkonzweni. Thina singabantwana benyanga yezulu. Yathi le ndoda ndiya kule nkonzo ethi yawufika esikolweni sasezikweni ifike le ndoda ingangeni ithi kule ndoda eliNazaretha ethi sikhonzela apha ingene. Thina kamaZiyoni singabantu bomoya. Lefika ilizwi kuba uPlaki lethi le ndoda ime ngasemnyango isuka kude ithunywe inkosi. Manyukele ngentla
ngelo xesha ye-Good Friday phaa kwela lizwe lethu ke kukho ixesha kuthiwa kufundwa amazwi asixhenxe kuthiwa yi-7 words kodwa yacula iculo yathi nalo usizilimo lodwa ibabona abantwana bakaThixo bathi basenkonzweni fuke bembathile yathi awuphuma inkonzo ohamba nayo uba umfundisi yachaza le ndoda ibisuka kwibandla lamaNazaretha othi ke usisa kababa umfundisi othi mntanami nansi lenkonzo bendiyibonisiwe besithi okhokho bakho bakufunela inkonzo oyothi ukhonzele bona kuyo Ncwadi yamaRoma chapter 9 verse 1 ithi nthetha inyaniso ndikuKristu sibe isazela samsindi ngqinela andixoki namka ndikule ndawo nthetha inyaniso ndiphambi konyazi andixoki andikhulumi manga athi uba uplaki mna nendlu yam sawukhonza uThixo ophilayo besethweswe thina inkosi bantwana basezulwini uba besinomqondo okanye ingqondo yobona basiphina bengekhe siyone lento ngoba into yasezulwini ushembe uNkulunkulu ushembe kamkhethi wabuso bantu sonke kuye siyalingana ngoba singabantwana bakhe uthi ke mntanami nansi le nkonzo bendiyiboniswe ngoyihlo uthi kwavezwa amahoba amhlophe abhajiswa kwathiwa laba bantu banxiba ingubo ezimhlophe yiloo nkonzo ke le oyilandelwe ngoyihlo omkhulu wababiza amaZiyoni wabaxelela wathi kubo namhlanje ndifikelwe inkonzo yakwaShembe yamaNazaretha bonke abandithandayo bawungilandela yalazi ke iqiniso labantu basemhlabeni uYesu ngenye ilanga othi nina ningaba semhlabeni mna ngwasezulwini
onyazi lelasezulwini thina zigaba semhlabeni othi ke nina nenza ngokwasemhlabeni baphuma abantu ngapha abanye baya ngapha bamlandela uba uPlaatje wathunyelwa eThimba eBhayi bama lokufundisa lobubu Nazareth bafika bafundisa wathunyelwa uqala uba uPlaatje wathumela umama umkhokeli uPlaatje wathi makazokhangela lento anxibe ijoin zabo saseZiyoni eza kwinyanga yezulu sana bafike benze enye into babona ububuhle ndikubonayo namhlanje ndiyayibonga noNgwevu uba uPlaatje banamhlanje ngiguqe phambi kwenu bendingazi uba ndazenxiba ingubo ezinje kodwa ngenxa yothando lukaThixo ithi bonani uthando lunje anenzelelo loThixo loba libizwe ngokuba ningabantwana bakaThixo ithi ke awukabonakala into esakuba yiyo le ndlela ifuna inhlambuluko basibhidela mfowethu dadewethu basiphumela ngaphandle singayingcolisi lento sifike sixoxe silungisane sizongena engcweleni kaNkulunkulu bafika bakhetha inkosi uyafika uba umfundisi uPlaatje umama ukhokeli othi tata sibonela lanti inhle safika sathi sayikhetha inkosi yasephakameni ncwadi imizekeliso ethi ndamfumana phi na umfazi nesidima uthi ngaphezu kwekorina ixabiso lakhe ethi indoda yakhe ihleli ngayicabanga ngaye wofika umama esenza umsebenzi ekhaya wokonwabisa umyeni wakhe sisentwana enjalo yasezulwini bayamkela umama umkhokeli uPlaatje befika befundisa bawufundisa eBhayi yafika inkosi 1980 yathi bawufika eborder gate kwabonakala indoda wakhuthatha wakwaMajiphi eTranskei wasemabhelini wabona uba umfundisi amakhehlela ayemadala ayihamba lenyanga yezulu wabuzwa intoni nali kwathiwa inkonzo wathi niyaphi bathi siyeBhayi wathi zenithi xa nibuya zenizodlula emzini wami bafika ke border gate ngexesha lengcinezelo uthi uhambe elizweni lakho kufuna ipassport bafika kumindoda enxibe ingubo emhlophe yathi mabahambe ngale ndlela eBhayi indawo zongena zazimbini ungena eNew Bright yophuma eFair Plus oandamashe behamba ngetruck kwavakala imbom sisitsho sisihla sisuke eNew Bright othi lalivulwe ngibane elisangwe lalivaliwe
Manazaretha ndithanda ubona phezolo kusichimbom ndakhumbula amaxilongo akabethwa ngabantwana bakaThixo kwadika indonga zeJeriko. Thina sikuyinto yasezulwini ayisi fake le, into enene eza noNkulunkulu wethu. Sesiphila isizwe soThixo sondele kuso, ekumbizeni kwaso uThixo uyasiva. Nalunyasi Landawo yayifike inkosi yethu yamaNazaretha unyazi isisiqu sesithathu. Namhlanje kume kulondawo yayime iThunderbird yenyanga izulu kume iLightrick iPalende elayita konke kwindawo kuthiwa kusenjulu. maNazaretha amahle yawufika inkosi yethu yamaNazaretha yafika esikolweni saseMathodla kwaku principal okuthiwa nguprincipal uMnyanda. Afika amaNazaretha clean isikolo saseMathodla lapho kwakufikele khona inyanga ezulu. Ithi le principal zange babona abantu abangamahomba. Yazi amahomba ngabantu abanjani? Ngamanono, abantu abahlanzekile. Ethi inkosi inyanga ezulu dinebandlana lam laseBhayi elincinci kodwa imisebenzi yalo mikhulu. Bese thini ijokhwe esingena uphinda silethule noma sifa noma siphila asingeke silethule. Unyazi lezulu malive izingqi zethu thina abantu bahambe emvani kwalo. Yafika kwesikolo saseMathodlana uthi uba uplaki wahamba ebusuku ngo-12 esiya kumaplasi angapha kwaseBhayi. Wafika kwibridge wafika kume indoda ende andathi noba nithini na sithi thina kwelalizwe lethu zizipoki. Wadlula uba uplaki yofuna inkomo yokwamkela inyanga ezulu. Ucabange ke xa umuntu omdala equgela ukuhamba ngoba wayeyithanda lento yasezulwini. Othi mayebuya kubuzwa umfundisi ubuyephi uthi bendiyofuna inkomo yokwamkela uNkulunkulu. Athathe andazi noba ikhombi kwakuthiwa si-school bus esasiyi-40 ngaloo mathuba evulwa ngemuva inamacango amabini. Bayifaka inkomo phakathi. Othi baphelelwa ipetrol endleleni bancedwa ngumlungu. Nalibonani uthando olunjalo lokuthanda ushembe. Bancedwa ngumlungu wabanika ipetrol bahamba. Bathe babekufutshane nesikolo saseMathodlana apho inkosi ibikhona nethimba layo lasezulwini. Yafa inkomo. Ufika kwinkosi inyanga ezulu uthi baba inkomo ifile
yokwamkela wena. Umuntu wasezulwini obona pho singena kubona wathi hayi mfundisi ibulawa ngabantu bakini bakuni kwanyanzeleka ba evuswe ngebhokhwe ezine. Yabazi ke abantu xa besebatsha entweni kwanyanzeleka inkomo mayithathwe utyiwa ngabantu abangakhonzi ngoba thina siyityi into efileyo. Uthi babe nazile noyibona beyagashuka ngeni inqumle kuphuma igazi. Ayenzekanga loo nto. Denzela ukuthi ndilanda nomlando babona abantu wathandwa umzi wakwaba uPlatyi ngoba abe lisango lalento inhle kangaka. Beza abantu nenkinga zabo kungafundwe eBhayibheli. Awu ikhwanqa lasezulwini elaka lanisindise ehadini ndifumana ingozi yemoto sasinda siba 11 saphuma singena lutho ngoba silandela uNkulunkulu. Kulothixo welo usondele kuthi phaya phaya kwakho utata wakalingelethu wayenevenkile ene kalenda enonya enenkosi inyanga yezulu. Afika Masela ngoba lifika naxesha libhina. Othi ndawufika uni njengesela. Masihlale isilungile eManazaretha. Ngoba singalazi lixa lokufika konyazi naxesha liphina. Ngoba kwixesha lokudilizwa komzimba bantwana basekhaya elona lo makakhangela ingubo yombhathisa umphefumulo wakhe azathi ubizwa awubona umzi waManazaretha. Afika Masela aqhekeze evenkileni athatha konke akudingayo akufunayo athe xa ifike emnyango bafika inyanga yezulu ibe emnyango alala Masela Themba nesilwane sasezulwini onyazi elesisiqu sesihlanu alala Masela. Uba uPlatyi wabona indoda ende yawufika emazulwini ubona ingubo ezigcwalise wonke umhlaba wabona indoda eyinxiba ikhasofa yaseTopiya ibambe ibhokhwe kwathiwa kulandlu kuyaguqwa. Nala Masela ebone lo muntu wasezulwini alala. Bafika abanini bevenkile amadoda lele apha nempahla wathi madoda nifuna ntoni na ngoba babona isilwane sasezulwini. Doyika xa ndilapha ngoba lesango lasezulwini eliguqegulu. Ndicela komenze koplan kololiwe kosophitsho yemyebongu bengcuka ozondwa ndingayoni lento ngoba bona azange bambone uNkulunkulu. Ndifana nendoda eyakhethwa emndenini yakowayo ndimindedwa ndiliNazaretha. Wakhetha uDavide wakwakhulu labantwana bakaThixo
adlulisa amadoda enesidima afanelekileyo kodwa makadlule ngoba uThixo akabakhethanga kodwa khona umfana omncane osendle olwisa impahla kwabonakala ba bakabizwe kanti umnwe kaThixo ulathe kuye Dekinsekile sonke ikasi lapha solathwa imindeni yethu uba sizokhonzela bona hey niyavuya nina maNazaretha ngoba nizalelwa apha kodwa thina usilandile uThixo kwilizwe lamaXhosa engicela ongika okhakhabe oyinsa ogcaleka banyakama amathambo abo ngoba nanga amakhosi ambonile uJehova nabo bambone sabelelo sawupatanisa abantwana basekhaya ngoba sezulwini ninixolele uba anihlabeleli ngendlela ningicelela intethelelo enkosini yethu yamaNazaretha sisezulwini sizobetha isitambo sokuqila ngombambo abo ngohlobo lwalapha ngamabamba ngesiXhosa Kuyeza woku pakama 24 Oza namangwele benkosi Zulu Amen Hallelujah Domisa Nonke Amen Hallelujah Domisa Nonke Ikosi Yonango Kobo Iyokwe Yakolisa bangwele ngoba ufuneke lona lo abe nesithixo sakhe ngoba awukhathazeki noma unechomi zakho kodwa ngomhla uphela zohamba wedwa funeke ubambe iqiniso olulethelwe lona kobuMnazaretha ithi ke lengwevu yakwamajibha uthi xa nibuya selidlule ngapha buyakhumbula izazi ezabuzwa ebeyekuzalelwa phi na
unyaka wamaJuda ngoba nathi sizokunqula. Engoba umadlala ababa besebhayi bamfundisa umadlala babefike nalento uthi xa bebuya ke bafika kwaba umagibi ophingulube sithi ke kwela lizwe lethu ihakho yathi inyanga ezula mtsheleni asingeke singene ngoba ufuya Nazareth ayingcwele kodwa lokhehle lamamkela ushele ngoba yathi xa ifika inyanga izulu eThabani wamamkela lo nkulunkulu esesithathu unyazi lezulu ufika kwenyanga yezulu wamamkela ngenkomo ekuthiwa amini uba Magibha wemke emhlabeni wathi semkile emhlabeni zabiwa inkomo zakhe efamini wavela ephwela imoto yakhe esaphila wathi nisaphi inkomo zami wathi sigoduseni ngaba amaNazaretha asiyathandabuza na ngonyasi ngoba uNkulunkulu lo uNkulunkulu lo incwadi yendumiso ndumiso lobo ngamahubo ngwesiZulu amahubo 139 ithi Yehova ugocagucile mfundele binjalo ne Ufunda incwadi yendumiso 139 Yehova unigocagocile wandazi Yehova unigocagocile wandazi wena uyakwazi ukuhlala kwami nokusuka kwami wena uyandazi ukuhlala kwami uyayazi unyaka ukuhlala kwami uyaziqonda izicabango zami nakude Manazaretha usembe uzazi zonke izingane zethu ukuhamba kwami nokulala kwami uyakwela ukuhamba kwakho nokuhamba kwami uThixo uyakujonga apho uhamba khona ukhelene nendlela zami zonke wena ukhelene nendlela zami zonke ukuba akukho lizwi elwimini lami ongalaziyo ke Jehova akukho lizwi Thixo ongalaziyo kum yazi lezulu akhona ungayaziyo ngami iziphoso zami nezigqitho zami ziphambi kwakho yazi lezulu ndize kuwe ndizokhonzela okhokho bam nabazali bam bonke abangasekho cela ubakhumbule namhlanje sesabatheni owehlanayo uvele ezulwini nayo wathi ndinilethele ndinizisele into enhle andiyazi banoba nawe igcinana bavuma okhokho bethu ncwadi kaJeremiya 17:21
Nkosi Bobu Sise Lobu Zarete Ukobozi Zeta Zabo Zinga Uhuke Boga Boga Wena Bosi Abo Wewe Boga Bosi Zeta Zabo Zinga Fund. Otsho uyehova ukuthi thina masizigcine ngenxa yemiphefumulo yethu sesingathwali mithwalo ngomhla wesabatha hey yephi Jerusalem ayalandi kuke kuyo sesingangeni nemithwalo ngesabatha sengaphuma ungajiki uphinde ekhaya othwala umthwalo ngale mini yesabatha ingenzi nalinye ishishini seningenzi ishishini sibhala isitolo ivenkile ngcwalisani umhla wesabatha naso inkinga njengoba ngabawiselayo umthetho bawisela umthetho gogo bethu ke abevanga abasithobanga izindlebe zabo abafunanga kufa bayenza likhulu intamo yabo baqinisa intamo ukuze bangevi ukuze ningavumi intethiso. Amen. Wanazareth ingwele isambulo noma 20:21 akhange chile 21 khange 21 dabona izulu elisha nomhlaba omtsha elokala ledlule izulu akusekho lwandle mna Yohane ndawubona umzi ongcwele yeklo Jerusalem eNazaretha yole sikuyo osihla uvela kuThixo ophuma emazulwini itsho lencwadi yonyasi uhonjisiwe njengomakoti ehonjisela indoda yakhe njengomtshakazi ehonjisela indoda yakhe umhlela mzi eva izulu elikhulu izwi liphuma emazulwini lo sikuwo leJerusalem inabantu sithaba uyakuhlala unyazi lohlala nathi kule ngcwele ingilomnquba kaThixo thina maNazaretha sibe ngabantwana bonyazi lo Thixo wethu lunyazi abe
nguThixo wethu khona phakade. Azosule inyembezi emehlweni ethu. Kongabi sabakho kufa. Kongabi khosi jwili nakukhala. Kungakho nhlungu ngoba sihleli noThixo. Genesis 3:21. Yabona. Dua. Ayo. Dua. Wonani uzanga mafu Boya kwethe zulwini Ozana Nabangwele Enkosi Zulu Amen Hallelujah Domisa Wanazareta ingwele phambana imibala. Phambana imibala. Kanifundela apha Genesis 2. Aya verse 20. Yehova wawisa ubuthongo ku-Adami. Wathabatha lalunye ubambo ezibambeni zakhe. Wavinga ngenyama kule ndawo ethabathe kuyo imbambo. Uyehova walakha ubambo. Walithabathe ku-Adamu. Waba ngumfazi. Wamzisa ku-Adamu. Wathi Adamu lebambo lasemathanjeni akho. Inyama yasenyameni yakho. Kwawuthiwa umama ngoba ethatyathwe endodeni. Endoda yomshiya uyise nonina inamathele kumkaya babe nyamanye. Baye behamba se. Amen. Amen. Wanazareth ushembe uNkulunkulu. Benifuna uzakule ndawo. Uthixo wamthatha uAdam. Wambeka kwigadi eEden. Uthi ngenxa yothando lwakhe wabona uAdam nesithukuthezi. Wamlalisa ngobuthongo. Wathabatha imbambo zambini wabuthixo wacika ngenyama. Bathi bakona ngoba njengoba sikuyo le Eden esikuyo sihangwe ngumthetho. Sihangwe ngumthetho. Wabanika uThixo umthetho uba
awawutsha kulamntu sesazulwini somyezo othi ke ngoba waphulaphula ilizwi lomkakhe wathi umkakhe itya sentini wathi itya sentini wathi wada emka ubungcwele desama ukubonisa uthando lukaThixo kuthi loba sithandwe nguThixo akabalahla wada nomkakhe kodwa abasukela izintsu wabanolisa asiwafaka ngamabheshu ngoba anqitshisa uAdam egadini ye-Eden ebabone bese bemkubungcwele wathatha isikhumba wabanxilisa nanku lo nkulunkulu nanku lo Thixo esiphambi kwakhe masibambeleleni makhona ndingadluli exesheni dana walithini sisandinda wasimisa sabashiya bethu Nazareth lenphungwa laviwa umakhulu wakwaRadebe isiphela sebekho lobu buNazaretha waliva iphunga lalo nkulunkulu walilandela namuhla asabanjiwe abatinelwe Nazaretha kungalilishwa uba xa sikule ndawo sibaningi kangaka sigcinela ubumnyama kangalilishwa uthi bamenyeziwe basabela ndiqinisekile abo nabo banyulwe ngumndeni wakubo ukuze bezakhonzela bona ay izawuye Nazareth izawuye ngoba ndingadluli exesheni elibekiwe ikaNkulunkulu ndibulela kuThixo phambi kwami uba ahlale encamini lwami ndithi ndilibhimbi ngoba sidalwe nguye sonke singaqala amadoda ayifaka ikhasofa kwawuphiliswa imfama bathi ngenxaba bengayithandi le misebenzi bathi ungathi nilumisa indoda engumoni bakhona kubantu abamnyama batshona bathi asinova ngomntu omnyama kuba bona abelungu basona
asilahle kusendeleni ukukhonza uThixo kodwa uThixo wasikhumbula basizokhonza uThixo esihleli kulamakhukho ukuze kuya amasi elizweni oba omkhulu sikhonza lamakhosi nanga dinqwela lelizwe lakuthi kodwa ndiyabona kuyavula isifako ayeza kancinci umninzi umsebenzi kwela lizwe lethu nyazi lezulu siphumunye kwela lizwe lethu bangaphuma abanye ngapha abanye baphume ngapha sijonge kuwe nyazi lezulu usukela eKing Lamstown ubheka phambili balambile yazi lezulu bafuna ilizwi lakho Nkosi yamakhosi uNkulunkulu omhle bendinikwe nguwe lenkonzo sayibuyisa ndibuyisele kuwe ngoba wena unokhiya basezulwini impilo zethu zikuwe bomi bethu kukuwe sikhuselwa nguwe emhlabeni ubaba uyazi lezulu uthene kwawuhlatshelela isihlabelelo sikhathi 11 kumshumayelo umbuthuma wasetempleni kwandengeni baliyitolika ngolhlobo nimsiza ngesihlabelelo 2:11 ekwandeni ngesihlabelelo 2:11 Nkosi busuphama bangcwele